Kawai na ki yeng gabari bersumar ki kun swet apok kathan Nongstoiñ kabalatip kum ka live flight focus concern new Nongstoiñ kala Rakhe ke jing dap arpsan Snem jong ke jingai linti jong ka ban syakri bersumar ki kun swet ya kata ke jingelang Rakhe dap arpsan Snem la yo ban perlong apok kamadan shnong ti saw Nongstoiñ ha ka ba kong CD Lyngkhuh MCS Joint Secretary and Director Social Welfare Department Meghalaya Shillong kala long kum ka kongsan Haringkat ke jingidan langru Reverend RT Shangdiar, Presiden ke Live Flight Focus Concern New Nongstoiñ, Utuman Besan Dr. P. Lyngkhuh, Moderator Nongstoiñ Presbytery, Utuman Besan J. Jarin, Chairman ke New Nongstoiñ District, Bad Kiwei. Hagati ke sengi la yoru ban sam ki kusnam ki kena ki belawan syakmat ki program beper. Ya ke bala penlong dage ye, bar kaju kopor, lapun kuburam kerpangru ki samla ki belawan syakmat hagi jing puli ken topi ki belayo ban kot chadu ketup ki top 10 bat top 20 jong ke examen SSLC bat HSSLC hagi Snem ki baladep nakaliang jong ke kongsan kalayo ban pelat bai ka film lingkot lan ke documentary film syapang ke yeng ri kun swet balayo ru ban pelat bai ki kot 70 bat kum kadak jong ke jinglekman layo ru ban audio cake ki dan ki so ki dan ki pai hin ken mau ha ki jingle akmen ki jong pi yanga utrai banga syong pedeng hajang jong pi Kita semua kurang berutrai pernah wat dia di cross Lyngkhuh ibalong i ramba i pastor i nongsyara i ba mensyua bat li bat kajingan jong i kalong kupuble u ai ka credibility ya ka trajinya lenti ke jonga ba Moses Aaron Joshua Caleb i klan menta bangidang propose nam banyak bangidang long klan kumangdang Snem tu long try to jinya lenti jong ka jing ai bor kumpik kukini tiga jingdan jong ko pastor by bisan Christ not because of the cross along na untan naman ka ding na kila pelut kila ay ka por ka jongki kila ay ka taka kijingdan jing anong ki jongki kila nuak senyang nakalong nakabor perkat nakalong nakapor nakalong nakajingshim jangapa nalaki turun bagi kuan ban shongki committee ban perkat kumno ban pet gini ki kelong ki jongi ki kuan ki jongi ki bomdon ya ka jing sumar bagi ban yo hok na ki clear na ki pa but halot ni la dabi perkat bang isu id ha ya kini ki jing tray ki bakodor ubangi ang the great teacher or rabbi kat Snem ula ja na ikimik pa ban syong ha ka temple tindawan pa ti ang kukur balay mali akong nayin kaya iki uong himtip na di bandon ha ka kamjong pa pinadyo kiligigibyo what is the father's business kabada kong san ka mga si kiligibyo kaya ika ba penjat yangi kanay ang igibyo naman yangi kibadang hapo ka nagajinget hapo ka nagajingkop na nagajinget dadyo ka jinget kaya ika ba penjat yangi my people are destroyed for a lack of knowledge. Wadli ang corruption na ni kajingdi jingbang na ni addiction na dingdi drug dingdi katungday kajingbang don jo kajingtip nga ay problemi naman sa kaway kapitiyan pada ka light haba ka don kajing shy don kajing ha haba don kajing shy pilay kajing kut haba don kajing shy pitip hindang kamalay sa pokla bayomi kunyang bandat yati kinumlay sa kasamin haba don kajing shy pinumlay akla Kapag kajing shy lagi ka on kali itu belum ya rere apa surong. Ngin sim ngin nang ngin sim ngin on light focus be very focused naman yo ka kumaong susukam wat ya klik sarong sanang jing subang taga kian pasiru. Bayo wali kiro dadang pat kian sin na do benta. Tidak ka kerteng kemen haka kerteng di driver nga sabi di kerteng nama ka don ka door haka kerteng ngapang na sitom ni wan jmo nga na don na yung bendi ni wan pet nga but us iem uong haki
ha kanu ka por ba pile ye I way leki ba rektam leki para ki jonga le sanga kata kalong ka ketien ka bawan no try Shapi ki rangba ki teman besan ki district ki bando senyang paro ya ka banwan ra ye kini ki green pastures ki children's home ki jaka ki ba pi dan ba pi ba per